Pozdrav svim građanima Kozarske Dubice. Ja sam Lorenz Kugić, rođen sam 7. maja 1978. godine u Sisku i po struci sam istoričar. Govorim ispred opštinskog odbora stranke Bosansko-hercegovački zeleni. Znači, to je jedna stranka koja se, jedno nešto novo što se pojavilo na našim prostorima u kontekstu klimatskih promjena, globalnog otopljenja i zagađenja okoliša. Jedna od težišta politike stranke zelenih je upravo razvoj privrede u kontekstu očuvanja okoliša i prirodne sredine. Što se mene tiče, znači ja sam se kandidovao za odbornika u Skupštini opštine Kozarska Dubica. Što se tiče moga programa, uglavnom zalagat ću se za pomoć i razvoj empatije prema socijalno ugroženim kategorijama, kao što su penzioneri, kao što su nezaposleni, siromašni, zatim djeca sa posebnim potrebama. Naravno, to bi mogla biti određena, da se oformi jedan fond, znači za pomoć socijalno ugroženima, gdje bi se pomagalo ili jednokratna pomoć ili pomoć na mjesečnom, na godišnjem nivou u vidu prehrane, ogrijeva, odjeće i obuće, školskog pribora, zatim izdvajanja određene svote novca za one kojima je potrebna hitna kirurška intervencija i tako dalje. Znači, također zalagat ću se za plansko ulaganje u infrastrukturu, što znači saobraćajno, komunikacijsko, što bolje uvezivanje Dubice sa ostalim krajevima u okolini, naravno i sa seoskim područjem, što opet podrazumijeva i zalaganje za razvoj ruralne infrastrukture, znači telekomunikacijske mreže, energetske mreže, zatim također zalagao bih se za kvalitetnu i što bolju zdravstvenu zaštitu naših građana. To također podrazumijeva nabavku savremene tehnološke opreme za domove zdravlja, izgradnju ambulanti porodične medicine na onim strateškim područjima gdje je to potrebno, a također kao stranka zelenih uvijek bi se zalagao i za čist okoliš u našem gradu, uređenje i izgradnju novih parkova, a također i što se toga tiče, težište bi stavio i na kulturni razvoj našeg grada.